حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام على رسول الله. پرج مسلمانان دلیوانی نیر حتی تج کلو کدره و هنه کویدن دلیوان تج حقد و حسد و نرندی فتنه. هنه کند خوازن خونی مسلمانان برجینن ما نگره قلبی مسلمانان پاک بیجی هر تشتی. راست مسلمانی که ده زمان پیغمبر دا دلیوانی پاکی تمیزو، لیکن او مسلمانی ده پی زمان پیغمبر ما نگرگ اوجی دلیوانجی پاک بی. ما ندین اسلام دلی مران پاک دکه جوا تشتی نرند. اگر که پاک ناکه والله دی مگی باتشتکی نیرند، لیکن باتشتانه درغیه. و د قرآن د دسمه دا خود تعالی سوز ده مسلمانان که قلبی وانی رحت بیه. یعنی خود تعالی بیجه او کسی هانی باورمند و عملی وان رندن و اقام الصلاة و نمی اقامت کرن نمی کرن و زکات دان لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اشتا او کسانا اونا سوابی وان لسر ربی وانا اونا ند ترسن و نه حزن دکه به قلبی وان، یعنی قلبی وانی مستریحه، قلبی وانی مطمئنه. زکات ذاتا لسر زنگینانه و زنگین جی هندکن. قرآن جی دویجه او قلبی وان حزن تیتننه ترس تیتننه. دیمگی سبب سعادت قلب انسان مسلمان هاو نمیه. دیمگی نمی پر مهمه جه دل انسان را که خوش ببه، نه فقط نمی فرض و مرید که. لما خود تعالی بیجه مستعینو بالصبر والصلاة، یعنی یاردمی بخوازن جو صبر و جو نمی. امری یاردمی دخوازه جو تشتی که مران عاجز دکه و جو تشتیانه پر مران عاجز دکه اشتوا ترس و قیغه و کل و کدر و حسد و حقد و وانو خشیدل دیمگی نمی درمانی باتشتانه. لما پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی که قلبی خواه لحف دکت دگوت اریحنا بها یا بلال، یعنی یا بلال آزان بام بکه برا امنمی بکن، برا قلب ما رحتی خواه ببینه، برا دل ما درمان ببه، رحت ببه. ولما پیغمبر گوتیه جعلت قرة عینی فی الصلاة، یعنی رحتی دل من، طمأنینه دل من دنمی دیه. دیمگی سر سعادت انسان مسلمان کن نمی دکه، لیکن هم گشکی نمی دکن اما قلب ما نورگایه. قلبي ما شعتية تجي كل كدار وترس وحقد وكراهيات. ذلك بيجن قوتني قرآن وحديث ندورغية وارن أمن مياخا ونمي أو كسيهاني أولياء وصالحين كرحاتي دين جنميخا وين نهام بريهاف أمن كوتش عجائب وأما ببيننا. مدارج السالكين دا دبيجي يك جوان دبيجي اگر کو اهل جنته حالي وان بيني حالي ما به بيمجي والله اهل جنته كيف يوانا باچه دبيجي یکی دن جوا کسان ایکو نانی عشق دخه هاو خارنوی نانی عشق جه تنبونه دبیجه لو ملکی دنه وزاری وان زانبن چه سعادت دل مده هیا والله و جیشی خوابانیانا حرب مره بکرانا بلکی و سعادت ایج قلبی مدرخینن و ببن. یکی دینی که جیانا خواه گیش کد حبسه را در باسکر و تی دامر اصلا دبید دنیا دا جنتک هیا یکی که نبینه و جنته ناکه و جنت آخرته با چه شورن دبیجن با کسانا وانا گیش کی و سعادتا دینه بسبب النمي. هلوارن ام بني كان نمي وانش توني بو بلكي ام لوان بنيرن خجوان هو بكن وان شدكن ام جي ورقا بكن بلكي ام با نخشي قلبي خوا ام خجي خلاص بكن دلي خوا درمان بكن ونمي وانش توني بو. محمد بن نصر المروزي او فقيه محدث شافعي دنمي دا ساكنية ميش وكالميش هاتني كي بيقرتن حتا سريوي خونجي رجيا ورنجي وي هاتا قهيراندن وويجي هما دورا خوانا دخست او ميش وكالميش وارقاسا كو جاني خاجي بير كربو بسبب خشوعي كو خشوع كربو. هناك جوان كو دكاتنا نمي كي كو دكاتا هندر جامان كي كو در دكاتش جامان كوك اونا بينا دحسين وارقاسا كو خوان دا كربون دنمي دا و یکو زاری خواه پر بون اجاجنی که به زاری را دگوت کربن حتی که باوی و کتا نمی که کتا نمی دورا چه دکن بکن چه قرجره چه دکن بکن و چه غی اویدا ایدی چه دل دور خواه چه دبه حاجتنه. بدید سیرت امام البخاری دبی جاره که نمی دکر اجاره دبور او یجمیشی هنگف مستر ده او 6 جاران پیگرد و اوی دنمی ده قد نمی خانه ترکان و تشتک نکر. یعنی چه ببیجم اگر که مری کتاب تراجم الرجال بنیره و مری پر جوا کسی کوانی بوان در واسبیه دبینه. هناك جوان دريجيا شفه آيات كتاني دخاند بين عمر بن عبد العزيز دريجيا شفه آيات كتاني دخاند وقفوهم إنهم مسؤولون نكاني در باس بكي وقري وابن دقيق العيد أو جواني
بریکو کسی که اعتراضا بکه لسروانا و ببیجه وانی و اسلام نوانیه بسکن نجوار بیجم اشتوانا ریبر دینی منه وانا فقهاء وانا محدثن ام ذاتا کتابی وان دخونن خواجوان هو دکن اسلام شتونیه اگر کو شاشتیا که او دمده ندوان ده و کسانا تأثیرك عجیب لوان دکر نمی وان هاجه خاطر نبو چل دور وان چه دبه یکی دهندر نمی مالی خدا نمی دکه کلک مالی وید شحته سلامه دکه دورد بی چه هبو چتر نبو یکی جوان ده جامی نمی دکه کلک جامی ده شحته ویجه هاجه خاطر نه کن نمی خوا خلاص دکه سلامه ده دورد بیجه چه هبو چتر نبو اشتوه نمی قلبی وان پاکر ده قلبی وان ضاحق كراهيات وغش وترس وفتنات وفسادي ونرندي كذا نما كسري خدادان لسر بعلقي راد كاتن نمي ما بيني نمي وانا حتى كو اخلاقي ما بيني اخلاقي وان ببه وانا دقوتن ام نمي بكن بيدلي مرحت ببه ام جيد بيجن ام نمي بكن خاجي خلاصكن لما عم تفايدة انا بينن جن ميخا لما عم دبينن انساني كنا ميدك بقلبي ودا حقد هيا بقلبي ودا بيسي هيا غش هيا دلي ويش فايزي عاجز نابه ظلم دك مالي خلكيج دسوان دگريتي دارو دنه ودوه مالك غصب بش خلكي استاندي تقدر نميجي دكن دیمگی دلی وان بوان رانا بیجن مکه و نمی دکن اگر کن نمی دلی مران جوان و خشیان راحت نکر و مران دور گنان نکر یعنی وان میا فایده خا چیه ما پیغمبر نابیجه رب قائم لیس له من قیامه الا السهر یعنی انسان هنا بشاف دریجی شوین نمی دکن قیام الليل دکن لكن وانا تخير جن نمی خا تحصیل ناکن آنجا جانی خا دیشین بسکن آندنه یکی جی پیغمبر را گوتی فلانه جنکه چه خاص خلق قال نمی ودکه و روجی ودکه و خیر و صدقاتي ودك لكن بزماني خوا تعدان لجيراني خوا دك پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتي هي في النار او يادك بيج حنمه اللي وين مي شكر بوش بكتاب الطبراني دا دبيجي ابن عباس كي كنا مي وي دور فحشاء ومنكر نك او روبرو دور رضاي خدا دبه يعني تالي كنا مي دك دي مكي مي تفايده لي نكر لم يزدد من الله الا بعدا يعني روبرو دور الرضای خودت که تبی کنه میدکه منافق جی نمیدکن انسان هنا ایکل وان حکم دکن جوان دخوازن الا نمیدکن رادبن مجبور نمیدکن وان چه فایده دیجه نمیخوا دبینی یک جوانا قشر قال نمیدکه دبیجه نمی رنده يعني سبورت بيني رياضة مري أخاردك أريناج جاني مرا رنده دبيجي الحمد لله من ميدك لكن أو نميوي بيني كو إنسانك نخش درمانك دخوه لكن أو درمانا وقت خواه خلاص بيه إجا أو جي دخوه فكرة ويبوي درماني رحت ببه لكن درماني ويتخير تتنانا هجار الدرمانك بفايدة جي نوغره تما فكرة ويبدرمين دخوه ماني نخشي آخر رو زيادة دبه هجا دلی وید ببینی میدانک بوش شیطان بوی بکیف قادلیزه و تشتکی القارشی شیطان بسکنه دلی ویدات تنن و فکر او بیجی کن نمیدکه خوش کو برای هجا اگر که ام نمیاخ اصلاح نکن والله ایشی می خرابه نمیاخ اصلاح بکن و زانبه چه قاستی شانسلی که خدا تعالی ازن داته که تو بسکنی و جیران نمی بکی تو مسلمانی تدبیجی الله اکبر تدبیجی خدا تعالی بحر تشتید کنه تدبی خدا تعالی مالک حر تشتیه اما دویده بفکره چو وقتی که تدخوازی تداری حضور خدا تعالی و ت زمان دریج دکی ده حضور خدا دا و تجی زمان کندکی یعنی قرار آتیه اما تل حضور کیسه کنی حضور خدا یعنی موایا نمنت فضلک مزن خدا تعالی بتکریه جارک جنکک ایشی کی خال جام وزیرکی هبیه و کر نکر دخواست کو ببینه پیرا تشتکی ببیجه و نکام بو بدیا رابو پیرا درکت باشورا و گوت کو والله مری خدا تعالی را شوره بک قولای ترک مری بی وزیر را شوره بک قولای الروی بین جاران دسکنم و برب خارا شوردک ای مسلمان شکریا خدا تعالی بکه که خدا تعالی هیچ که تجیران نمی بکی بری که نمی بکی تدکی رابی دست می بگیری وقتی که دستی خود شوی وین قلبی خواه که دستی خواه جگونه هانه که دستی تکرنه جبشو یعنی برا آف دستی تدشو لکن ده قلبی تدا که خواجوا گنان دشویه دورا وقتی که سرچاوی خواه ششت وین خاطر خواه وین خیال خواه که سرچاوی خواه جوا گونه هانه که چاوی تا و زمانه تا و گوه تا کرنه تو خواجوا گنان دشوی وشتا ورگا وقتی که نگی خواه دشوی وین خاطر خواه که نگی خواه دشوی جوا گاوی هانه که نگی تا مشیا و دچو فعل حرام بک مانه انسان درد کویج حمام سری خوششتیه دورا پیرا تشتک چیه دبه پی چند دقون کدکن میکه جاره کدن گرک وگره دست می بگره مانه جان خواه پاکه ما مقصود جی دست می خواه پاک بکه
نو لكن الحمد لله تافيكو مري بي خوش گنان پاک دکه نظافت و طهارت و پاکیش تداه کتکی رابی نمیکی بینی جیا کی خالمال ببینه دور قرجره دور زاریان دور تلفزیون دور رسمان جیا کی کو یعنی هادی به کت نمی داش سکنی وین قلبی خو کو نمیا هان تالی کت دکی و گنی خو وین برچاوی خو وین قلبی خو کو برکی وان نمی کت دکی تخلص بک جوا گنان جنت الحالی ته راسته جهنم الحالی ته چپه ملك الموت پاشته دخوازي رحيتا بقري بترسي نمي بك بالرغبت نمي بك بدلك يجي خدي تعرض ترسي وجي دخوازي نمي بك كو بترى دربس وآياتنا قال جنتي دكن وين خاطري خو او قني وانا كنت كرنا كنا او قنا بنا تيجي جنتي كافي اجا بيجي يا ربي قني من عاف بك كو اجي جنتي كافي وباوريا خمازن بك بخدي تعالى كنتي ان شاء الله تيجي جنتي كافي كنت آياتنا خاندن تيدا قال جهنمي دك يا وين خاطري خو كو بسبب يا قني كنت كرنا تيجي جهنمي كافي جا بوشمان ببا بترسه ضاك الركوع بترس تعظيميات خدي تعالى بك دورا كنت داكتي سجوده لويد رضا ايدي غازم جي خابك برب العالمين كنت جيشتي سلامه كنت سلام لهالي خير راستي كر كنت جماعتي دوبي كنت اقول السلام عليكم ورحمه الله يعني دي ميت دكي ببي سبب سلامتي جوا ملتي هاني لهالي خير راستي را سلامتها بالملائكه جتكي ورغاجي لهالي خير چپه كنت جنمي خلاص بوي زانبك كنت ايدي بوي سبب رحمه خدي تعالى لسر انسانيتي گشكي لسر بشريتي گشكي نكسك اشتاد ترسه ونكسك كراهيتي تدكي اي مسلماني باقلي خير خاص زانل بكو دلكي دا نه ممكن حذكرنا الدنيا وحذكرنا آخرته حردتي ذهبن تما حذكرني الدنيا دخازتي دا بميني وبمرني نفكري وشهواتي خو وملكي خو وزيدا بكي تير بكي وحذكرني آخرته جتاد خازي كنت بيرا آخرته بكي كنت هاريكي كنت دنيا بتركني وهاري جنتي اجا آخرته هانا أبدي ما كبدل وتمن جفا الدنيا هانا كبيني خونك اجا برا حسرتها دليتا لسر آخرته لسر جنته لسر هواليا محمد صلى الله عليه وسلم لسر هوالتيا أص صحابة وأولياء وصالحين عن بي اشتوى شغيتي فايدة كي جنمي خاد ببيني وشغيوي قلبتا رحت ببي جفا نخشيانا يان تتفايدة جنمي خانا بي أنا ايدي مريفة عمدك شرا ديني إسلامي برج ما خواست كو أم نمي بكن شرا قدركي بري مزن دا نمي بر مهمة دي إسلامي دا إجا بجار وجاران خدي تعالى أمر كرد قرآن دا نمي بكن حديث دا بيخنبر أمر كر علماء هاتي الروايات كرنا يعني دي كتابان دا بيجن جنك زماني موسى عليه السلام توبة كريا وهاتي جن موسى عليه السلام وقوتي يا رسول خدا اد خازم توبه بكم مگونا کی پری مزن کریه موسی علیه السلام جرد بی گونه تا چی او گونه تا مزن دبیجی یا رسول خدا من هم زنا کر و هم کرکه کی مبوج زنا ومهم او كركا كشت موسى عليه السلام قلت شفر دور انا بسبب تاخذ تعالى بروسك كج عزمان بشيني اما جيش كما بيشوتنا دبي جبريل عليه السلام داكا وقلت ما قيت كسكي غني وي جوفي جنكي ماستر تاقا نديو موسى عليه السلام قال ما كسك غني خوش غني فيجني ماستر هي قلت تارك الصلاة عمدا او انساني هاني عمدا بقصد نميد تاركيني يا ربي ما بك أو كسي هانيكو أمن نمي خدور غدكن كن نمي ما أخلاقي ما باكو تميز بك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.